Bize satıldılar mı? Hayırlı işler dostlar, hayırlı işler. Ben наконец-то прямо эфирға кірдім. Yaxşı tutamsın anten? Мегафон? Salam dostlarım, salam подписчиктар, salam Abbas RDK Instagram'ına подписаться etilgen dostlarıma barısına salam. Kallar eyvetler bütün işleri taşlap geldim Abbas yaklarına rahmet şakırağımız için. İdi köptenden kiresim geldi premo efirga online konser kiresim geldi nikah vakıcık avulda koronavirus'ta kaçıp samoizolyatsiya işik alınlarına işleyimiz kapka tümeneşemiş biksirek. Çok rahmet sizge. Hayırlı işler kızlar. Indi selam kurşu hizmetdaşın Fahime Jalilova sizge selamlar yollayındı. Selam kurşu. Indi bugün iki telefonda kuvvetkinaşlar kelamiz premo efirde tirilip bitesin mi degan sizge şunday so'rov kelamiz. Bu internet şuşulay Allah'a şükür bugünkü günde rahmet Xudayga, rahmet vrachlarga, rahmet dostlarıma şu dereceye indi mikrofondan tutalgaç Allah'a şükür rahmet tirilip gelen el masajlar yasatып жүрейim. Rekonsa tirilip bitmegeni no kaygıları, naşarlıkları orta kaldıydık. Allah'a şükür rahmet barımızga da. Indi mine Renatay sizning ishi kishini родился в рубашке deb aytalarmi? Ben bir sesimiz yazıcı vergen. Renat Anatoly 150 раз родился в рубашке degan. 150 раз. No, Xudayga rahmat deydi. Men ko'p yerlarda aytan rahmat deyman Xudayga. Chunki men ayttirishdan de shunday situatsiyalardan olib qola. Menga Xuday birede şu ayberlerini, şu situatsiyalardan alıp da çığa rahmet Xudayıma. Endi Renatay mine siz xalqqa To'xta jiri yang'iri bilan tanildingiz. To'xta yang'iri. To'xta yang'iri jiri bilan tanildingiz. Men shuning tarixini silab o'tsangiz edi bizga. No, men de bu 1995 yılda yazdım. Utıram keskine sentyabrning boshida qor yog'i shunday qorli yomg'ir kezmadi oktyabr bo'ldi men noyabr boshlarimi shunda birisi To'xta yomg'ir bu yilda bitta kuzgi yomg'irlar ko'p yog'di shunga ko'ra To'xta yomg'ir yog'maydi deb mana shundan ketgan jiringda men muhabbat bilan bayladim chunki baribir ijro ishlarga borga tegish tematikasi borga tegish men muhabbat bilan baylab Şuşa To'xta yomg'ir. Просто anda o yılda bir gün degan de yok. Zaumli sözler de yok. Просто обычный sözlerle yazılgan jar o. Xalqcham sözler bilan silashgan kibigina bara o jar. Bu jar bitta populyarный bo'lib ketdi. Albatta qalib. O'zi etib qabul etdi. Hamda shuni so'raylar, tanlaylar. Rahmat. Endi hozirgi minutlarda bizning bilan tur efirda bizning akkauntda 30-40 kishi o'tirsa, sizning akkauntda sizni 111 kishi hozirgi minutlarda kuzatdi. Sterli tamoqlardan da selam yollaylar. Endi mana shu To'xta yang'ir jirina to'xtalgach, endi Renatay shu jirni boshqarib da o'tsangiz, biz ayrushada shod bo'lamiz. Сразу. Так разумеется. Ну, давайте, друзья, это нас. Китик To'xta yang'ir. To'xta yang'ir. Bunday To'xta qotib bo'lmagan. Seriyoz bilasizmi? Ne? Siz biyiniz. Ben işte utanacağım bu gibi. Aferin. Hey! Deresege kızgı yağmur siberli Güzellerle sağlığı üzü gelin Minde de bir koydu hisleri Yağmur yılda simi yüzleri To'xta yağmur yağmayı Sağış bastı köylerinde anıları Sen koydasın sügen yarın koydasın Üzülep sine terezeden kırtani To'xta yağmur yağmayı Sağış bastı köylerinde anıları Sen koydasın sügen yarın koydasın Üzülep sine terezeden kırtani
bastı günlerimde bağları. Sen faydasın sügen yarım faydasın. Üzülüp sile terezeden güzel mi? Aşağı söyleyeceğim. Kızlardansın niye şeyler kimi? Baba kışlaşır kızımı bilmi. Ümitimi izmi kütemsini. Günlerimde yuvat benimkiler. Tukta yangar yağmurları. Sağmış bastı günlerimde bağları. Sen faydasın suyum yarım faydasın. Üzülesine derece. Var şunday nishtayındagi tilagim bor jirizinde bir indi mesela instrumenta oynarga öğrenmesin kelir benim etimi 5-6 yaşında alıp edip bir garmon, men garmon bilmedim. Oynarga öğrene almadım alarda. Şuna karamasam da studentlarımda öğrendim gitarda. İngilizce yazılan jırlarım benim gitarda varısı da şuna göre de anlarsın endi men Kultura institutuna okuğa kirdim. Kultura institutunda okuganda her bir auditoriyada var edi. Fortepiyanolar, men yüzüm kalıp, derslerden kalıp, şu fortepiyanolarda başta bir barmak bilen şulay öğrenip, künde kaladı bilmeyen şulay bir barmak bilen öğrendim. Anlarsın iki kolunu kuşup öğrenip oynarga öğrendim. Anlarsın ben şulay polny piyaninoda öğrenip, fortepiyanoda öğrenip, endi kiler yaza başladım. Sonunda neydi? İnşaatını bitirgeç kayttım Tuğan avılıma. Bu ara Tübener Baş avılına. Avılda indi. Server yetekçisi olup işlerge bana nasip oldu. Ada тоже instrumentlar тоже bayanınaydı. Ben aldırdım, sileşip yetekçilerle aldırdım. Sintezator en birinci öne bizim Dom Kultur'da yol. Hem bizim Arap şkolunda sintezator. Şuna göre de indi sintezatorla jırlar yazdı. Ben yazdım, jırladım. Avulda, rayonda. Eğitimine zor sahneye bir de anlatılmadım ben. Bari tek güzel bir şekilde yazdım. Benim liderimi de avantajlar yazganda. Şimdi yaşı de yeryüzünde kaça olsa da bu dünyada gitmeye turuk ilerinde. Şuna göre de şu sözlerimi benim anıtlarım tınlarlar, benim doğanlarım, yakınlarım tınlarlar. Şuna göre historia bulup kalsın deyip yıllarını yazarım ben, alarına yazdırılan kaseta, birinci kasetini çıkardım ben 1996 yılda, o vakti Studiya Soyuz idi, ben şu studiyada çıkardım, birinci kasetini. Ben burası popülerlik işinde çıkarmadım, ben şu tarih bulup kalsın benim canlarım diyen niyetle çıkardım yani. Şimdi ben bugünkü günde Edesimkine güzellerini mingine tugul, köp canlılar da başkalar benim canlarını. Şuna göre de men Edesimkine Xaday kişiga indi talam bergan kimdir endi?
Ауыл хуҗалыгы буенча үзенең өстенлеген ала. Кемдә инде төзелеш буенча строительләр, кемдә инде иҗат кешеләр була. Шуңа күрә дә мин бүгенге секундда бәхетле дип әйтәсем килә үземне. Бик бәхетле мин, чөнки менә бер авыл малае шушындый дәрәҗәгә, шушы татар эстрадасында олы нокталарга барып җитүгә мин шатланам. Минем җырларымны тыңларга шатланам, мин тамашачыларга мин шатланам. Минем җырларны яратып тыңлаучылар бар. Мин җырларны күп язасым килми, чөнки ул күп язган сайын җырлыйм бер нәрсә яхшы бара. Мин язасым килә. Мин язам сирәк, но халык барып җитә торган җыр булсын, аңлаешлы булсын, ул аны тыңладылар да оныттылар түгел. Инде менә шушы җырны тыңлап, үзенең булган дөньясын, үткән бала-чагын, яшьлеген, үзенең якыннарын, туганнарын, алда үтә торган тормышларын күз алдына китереп язам мин. Минем җырны җырлаганда да, мин җырны җырлаганда да кеше уйланып утырсын, менә бу җыр минем турында язылган, бу җыр минем якыннарым турында, минем балам турында, минем энем турында язылган дип, менә шулай итеп кабул итеп утырсыннар дип язам мин именно. Сирәк язам, но төгәл итеп язарга тырышам. Менә шушы үзегез әйткәндәй сирәк язам, ләкин төгәл иттереп язам. Сезгә артистлар мөрәҗәгать иткәне бармы? Ринат абый миңа җыр язып бирә дип. Инде менә Барсмени компаниясына эшләргә килгәндә инде мин бит инде кемне белмим. Мин беләм. Мине белмиләр ул вакытта. Бер ел шулай эшли башлагач инде бөтенесе күбесе инде татар эстрадасының йолдызлары миңа мөрәҗәгать итә башладылар. Ринат абый бер җыр язып бирә. Ринат абый җырлары матур. Мин инде әйтәм, менә минем шундый җыр Картай Мәләнкә дигән җыр. Китте Ринат абый, бу синең җырыңмы? Неужели син яздың бу җырны? Да, Тукта яңгырларны, тормыш китапларын шулай дип әйтәм дә инде. Күбесе мөрәҗәгать итә. Мин кешегә язарга бик тырышмыйм. Артистларга, чөнки җырларны мин үзем җырлыйм бит инде күбесечә. Ну инде язам мин җырларны, ничектер өлеше китеп әйткәндә, заказ буенча миңа мөрәҗәгать итәләр. Пожалуйста, минем туганым үлде, минем кайгы хәсрәтем бар, мин әнине югалттым, мин әтиемне югалттым. Менә шундый мөрәҗәгатьләр белән киләләр. Мин дә аларга именно менә шундый җырлар язарга тырышам, язам инде. Шуңа күрә җырларны язасы җиңел түгел. Хәзер бит 7 нота да нәрсәгә уйлап чыгара. Ул бит инде музыкасына матур булсын, сүзләре дә туры килсен. Менә шул вакытта гына җыр кешенең күңеленә барып керә ул. Дип уйлыйм мин, белмим. Тамашачылар ничә уйлыйдыр? Менә сез әйтеп үттегез, сәхнәгә алай тартылмадым дип. Менә олы сәхнәгә ничек килеп кирдегез беренче тапкыр? Кемдер сезне ниндидер концертка чакырдымы? Әллә үзегез үҗәтлегегез аркасында шулай зур сәхнәләрдә чыгыш ясый башладыңызмы? Мин 5 яшендә авыл клубында матрос бии дидем. Матрос бии да инде менә минем авылдашларым белә, түбән наратташ авылдашларым. Мине бер бәйрәмнән калдырмыйлар, менә 5 яшьтә тәзриб торган малай, миңа инде ул теге морской ни бар инде форма. Тельняшка түгел, ак күлмәктә җакалан ишетеп атырган, кителми инде нәрсәдер. Шуларны ушыйват итте, миңа шуны теге, мин инде шул биюне, менә ул биюне миңа бер кем өйрәтүче дә булмады. Мин белмим каян күрелгән инде ул биюне. Мин анда утырып кимәдә дә изеп биим, аякта шистактан, менә шундый биюне мин башладым. Чөнки минем иҗат юлы 5 яшьтән башланды дип әйтәсем килә. Минем бер кем дә теге, безнең авылдашыбыз инде Әлфия апа, Равил Яфаров, мин һәрвакытта бер кичәләрдән бер концертлардан калдырмыйлар, һәрвакытта үзләре белән шулай әкрен генә иҗатка тартылып беттем мин. Инде молодец, Ринат абый, шундый уважаю сезне дигән җылы матур сезгә сүзләр килеп ирешә. Инде истадаш дусларыбызны ялыктырмый, озакка сузмый тагын сездә матур җырлар көтеп калабыз. Әйдәгез бергә Ринат абыйга кушылып, җырлап, биеп утырабыз. Менә бер җаңа җырны белән җаңа түгел инде ул. Мин ул җырны бик яратып җырлыйм. Шуңа күрә һәрбер кешенең яшьлектә хата була. Хата ясыйбыз бит инде, мәхәббәт буенча әйтәсем килә инде. Ниндидер авыр сүзләр әйтеп, юлларыбыз аерылып китә, өзелә.
Narsa endi mana shu xatolarni umr bo'yi tuzatishga tirishamiz. Endi kesilgan iplarni geri olgan bo'lmay, shunga ko'ra yoshlarga aytazim ki, yaratdingiz ekan, yaratgan nasib bo'lsin. Tashlamamiz, og'ir so'zlar aytib, bir-birimizni qiyirsiqlarimiz deb aytazim ki, sanarib angladim degan bir jirim bor mening. Bu endi mana bizning yoshlarga, o'g'il yoshlarga to'g'ri keladi. Bu yil yoshlarga yaratgan. Sanarib angladim. Yanlarıma sinip girdim yana, gidip canım gidip başkana. Yanlarıma sinip girdim yana, gidip canım gidip başkana. Yıllarımız bizdeki seçsene, paralarla şıkır kazılan. Tanış yıllarından ayrım var o, yazmışlar ahır yazarlar. Tanış yıllarından ayrım var o, yazmışlar ahır yazarlar. Hey! Dursam da beni sizdirmezken, babam senin yanında tuzaya. Yaşlı hataların düzeltişi, şaralarını koyan izleye. Yaşlı hataların düzeltişi, şaralarını koyan izleye. Yıllarımız bizdeki seçsene, paralarla şakır fazılan. Darmış yıllarından ayrım var o, yazmışlar ahır yazarlar. Darmış yıllarından ayrım var o, yazmışlar ahır yazarlar. Yıllarımız bizdeki seçsene, paralarla şakır fazılan. Darmış yıllarından ayrım var o, yazmışlar ahır yazarlar. Hata yasavanda, Allah'ın tibarı sımarı. Min ömürlü hata yasavanda, Allah'ın tibarı sımarı. Yıllarımız bizdeki seçsene, paralarla şakır kazılan. Darmış yıllarından ayrım var o, yazmışlar ahır yazılan. Darmış yıllarından ayrım var o, yazmışlar ahır yazılan. Yıllarımız bizdeki seçsene, paralarla şakır kazılan. Darmış yıllarından ayrım var o, yazmışlar ahır yazılan. Darmış yıllarından ayrım var o, yazmışlar ahır yazılan. Darmış yıllarından ayrım var o, yazmışlar ahır yazılan. Endi Rinat Bratga selam. Onun bilan ijoddoshlik etgan yillarni bik yish yoqti hislar bilan esga olaman. Eng og'ir menlarga bo'lishding Brat. Rahmat Rinat, sen shin do'st degan jillar so'zlar kelib berishdi sizga. Shulay yo'q, duel jurlarga nik meni chaqirmadingiz deyilgan. Yammo. Bu Qoratun madaniyat xizmatkari Laysan. Xiyolim turmushga oshgan bo'lur edi degan. Rahmat buva ko'rshilarga kecha Rail, bugun Rinat, rahmat birdan bo'lib degan jumla so'zlar kelib berishdi. Rahmat. Endi shundan da mana Rinat abi bugungisi kunda siz necha yangi jir istimda yashaysiz? Kliplar tushirasizmi? Ne ishlar bilan Klip tushirga o'zi ssenariy yasaymiz. Tushirga yaramaydi. Sog'liqni jaraga yaramay. Shunga ko'ra izolyatsiyalar bitmagan klip yo'q. Haligi
vaqtda iş yama ijod etib o'tiraman endi men. Birisi mana yaqin do'stimning inisi былтырғы yılda suga batib o'ldi. Mana men bitinda bir vaqtda shu sog'ishli yillar yozaman, qayg'uli yillar yozaman endi mana. Shunga ko'ra da meni ko'p murojaat etdilar. Mana shu shunday bela qazo bo'lgan kishilar, benim yaqin do'stim bu Olmos yoqlaridagi Ijegetinde Ramilning brati, shunga ko'ra da ratishkisi, shunga ko'ra da bizning anaqa Niyaz Garay bilan New Zelandda Yudinada yaqin do'stim shoir Niyaz Garay bilan birlikda bir жаңа yer ijod etdik. Mana o'zimiz ko'p shoirda. Onlar zıt oğan ağıl turunda bir şey yazıp oturan, muhabbet turunda bir şey. Hele alarım baka bakayla istavret etmeyen, ni Instagram, ni kontakt, потому что iterlen şavam, hiç krem. Ağılda iş kup. Бигзир Әхмәт, инде менә сезне шын дус дип әйткән кеше безнең Айрат Гайнетдинов иде. Минем исемне әйтмәдегез. Айрат, мин амралым сине. Инде якын дусларны әллә каян таныйсыз, име беләсез. Инде мондыйрак сорау килеп юллар иреште сезгә. Үткән гомерегез белән сез канәгатьме? Мен просто үземнең аркамлап карыйм да, дистән мин дә. Аллаһка шөкер, бүтән нәрсәгә ilgirem, baram. Tilegen tileklerim benim Xudayning amin degan yerlerine kelib boradi. Bir qachonda mana shunday tupikoy положениеda qolganim yo'q. O'tgan umrimda bo'ldi. Hali began o'tib bitmagan hali borov. Shunga ko'ra endi mana shu necha yil men turmushda yashagan. Mening yoshligimda, mening bola chog'imda shunday bir ko'ngil o'tdi, yamli o'tdi. Do'stlarim da ko'p, Allohga shukr, duolarim da, семьям da shunga ko'ra da mening nedesim kelar. O'tgan umrimda başında men baxtli. Allah'a şükür. Endi менә сезгә алдагы сорау мондыйрак, сәхнәгә бәйле тормыш сезне нәрсәсе белән кызыктырды һәм бу өлкәдә күп эшләгәч бит инде сәхнә артында күңел кайтарырлык мизгелләр бармы? Ну, ничек инде смотря кай жактан күңел кайтарлык сәхнә артында чыгарга тырышам. Türlü vakitler bular bit инде сәхнә артында bir siz генә түгел, анда артистлар күп була. Шул менә җыелган вакытта күңел кайтарлык хәлләр булганы бармы? Бар инде, ничек булмас инде. Бар, мен просто әйтәсем килә инде, һәрбер җырчының үзенең бар тамашачысы, үзенең бар тыңлаучысы. Шуңа күрә дә менә беркем дә начар җырчы дип булмый, беркем дә ilk sahneye çıkan milli beytelerini kaybetmişler. Tabii Instagram'da işleyenler divanlı komentatorlar var. Bunlar milyon kaya. Ben bir proje ettim ki şu divanlı komentatorlarla birlikte miyim var benim müracaatim. Kim tanışta, kim yüzünün kamerinde Ruslar etmiş niçin bunu bilse, şunu kişiler yüzler yazarlar, mojitinde var. Kimler ömür boyu işleyi, ömür boyu nura göre kine bu işten alınmayı, ama vakit yılından dedik, komentarlar yazıp durma. Просто bu işsizlikten gelip çıkan komentarlar indi. Endi sizni Luiza Rafqatovna bugungi uchrashuv bilan tur efirda o'tirib, sizni hurmat etaman, молодецсин deb sizga shunday yo'llar yo'llagan. Shunday Luiza Rafqatovna, men sizni тоже уважаю. Endi mana Renata g'aylagiz turida da bilasiz kelar. Xotinigiz sizning ijodingizni xo'playmi ham qizlaringiz jırlıymi sizning kibek? Benim indi xotin ijod bilan bir yaqin kishi tugul, ana boshqa sferasida mana bu men indi qizlar to'g'rida aytganda, bizimkilar Allah qizim indi bir bejerdi boshqa bir ishi bu bizda safarlarda bir kishi qizim indi yenisida men bilan ko'p gastrollarda jirdi, buni Jirg'omonga bek ishtimadim tartıldı, jırlı, etiyim yağmur jır yazıp birer, etiyim meşeğimle gastrolga barayım hali. Ettiler benim tege papime doş gidiler, benim tege üçkine kızım da etiyisi kızım da etiyip taraf jırlı, erge mene benim bilen gayda Meskev'de gastroller, Düzigoruklarda buldu, gaydalarına bulmadı. Ergisi vakitlarda pakajlarını tuttattı, jırlamı beni pakadı. Benim kanşittiler idim.
Tilemesiydim benim kızım cesi buluğu. Size yoldan gittiğini dilemişsiniz. Просто tilemesiydim. Честно demem. Doğru aytayım. Kız balağa bir ağır ol cesi buluğu. Bir yıllar көп өтірген керек, bir қиын, потому что білемін, өзім жасы болған кіші, мен тоже үш кіші білен көтерілген кіші, өз нужан білен көтерілген кіші, соған көре де мен білем неше ауыр екен, қыз балаға бетер, семьяда қарасы бар, балаларда өстересі бар, ол бетер как повезет. Можно сразу теге жылдызда болып кетерге, бар бетер қаман теге, нужалар білен баратырған кішілер бар, солар арасында деп етесім келеді. Şöyle, ben tilemeyim Sen şın Rinat degen yollar yazalar sizge. Өзігіз бик ашық кіші, тауышығыз бик матур. Сәлем Кукмарадан deyilgen. Isen misiniz Rinat abi? Берегите себя деген бик матур. Салихарттан da hatta sizge сәлем yollап қалалар. Енді артист тормышының нинди ауыр яклары бар Rinat abi? Ауыр яклары ишітпейді деген. Artist travmasında bizning bilan yo'llar o'tadi birinchidan. Gastrollarda trassada men ko'p yo'lda yurdim, ko'p rollar qildim yuzimda, endi shofyorlarda yurdim. No artist travmasında nese mende og'irligi bor. No artistni butun yerda ko'ralar edim. Ko'ralar, hayvat sotalarni artist turunda var, şol teger bulay işleyen, teger bulay jirgen. Ya şu gaybetlerge nişik qaraysiz siz? Men başta ona şu gaybetlerni bitta ağır kişilerdir. Benim turumda şulay siviller, benim turumda neujeli men şulay işledim. Bu Kurbağalar, yaxşı yaxlar artistning endi. Seni birinchi taniylar. Xudsiyanat, Dmitriy Agrat o'rnidan bir tatarlar bo'lsa, Rinat Rahmatulliy, o bizning yaratgan jirishimiz edi. Moskvalar bilan shunga ko'ra da ikki yaxlar endi. Yaxshi yaxlar var, og'ir yaxlar var. Sizden tırmış yolu jırın jırlap sırap қалалар һәм бик ялындырып кына шығасыз деген едімісің? Прямо эфирда тұрмайын. Анарысың тіріліп біттігізмі деген, ширлемегіз, өзіңізді сақлағыз. Нормально, но işler bitmeyen. Уфадан да қойнар сәлемлер yollaylar sizге. Ufalarga selam barsana da, men yaradan Ufalarına. Әміне коронавирусқа қаршы күрешесізмі сіз? Нинди профилактикалар өтесіз? No, mesela itiraz şularını ötüyorum, maske, maşinada bakalım da maske gerek miyim de. Kışın yıkılmış. Da, kışın yıkılına bakar, şuna kılmaz yani. Bilmiyorum, var mıydı o virüs, yok muydu, bilmiyorum, elle pridomu ne bilmiyorum da. Bilmiyorum, neyse, kim bilir yani. Kayseri'de yoktu, Kayseri'de vardı. Halk mayını istermişe koronavirüsten esemeyin. Yani siz septik tıra Olda da tıra, bu oda da tıra, maşinada da antiseptik jereyindi. Balista min masaj gözereyim, masajdan Balista kirganda bir şolay bilan обработать etamen o'zimni. Adarsınız yanada Balistan chiqqach, ikkinchi taqla обработать etamen. Shisnoq so'g'an, aroq ichmay, bir aroq ichib turamiz deyin, aroq ichmay Allohga shukr. Shunga ko'ra endi aytazim kelar, qalay endi umr bergan endi, ko'pmi yozmish bergan, koronavirusmi, ne koronavirusmi berganni yashar biz endi do'stlar. Иң яраткан жыры нинди икән дигән сорау юллаганнар. Benim yaratgan jırım yüzünden mərhum olan əmiyim, ənkəyə yazgan jırım indi, qartayım əli ənkəyim de o. Şuna göre de o jırını jırlağanda da ben ənkəyini göz aldım. İsen çağında da ben şu jırını televizordan uyup qarağında da krimin jılabı da kadar emin. Şuna göre o yaratgan jırım qartayım əli ənkəyim. Hayırlı kişiler, Rinat Rahmatulli'nin jırlарын бик яратып тыңлыйбыз. Кайчан Алабугага киләсез концерт белән? Сезнең җырны телевизордан или радиодан ишеткәч, бөтен эшемне ташлап чабам дигән юллар килеп иреште. Zorunda Alabugada Ruslar kübrek diler benim icatlar Ruslarla söyleşeriz bildiğinden de Ruslar kübrek konsertlerine cemiyeler dilerim ne bile kildim bilmiyorum Süleyman abi ben kildim bir anda şu an böyle de
Быйылгысы жылда инде алар өзү ауга тоже графикка киртербиз, эгерде коронавирусла бүтүп кетсе исен сагына. Енді тұрмыш китабы жырын енді әлі нешінші кіші сізден сұрап қалар Ринат аға, әйдәгіз тұрмыш китабын жырын әлбетте инстада достарға сізден күтіп қаламыз. Бұл просто жырларынан етесім келер. Дұрыстан да Құдай ғұмырын бере, бүтінімізге берген, бүтініміз бұл тұрмышта яшаймыз. Кімгедер бүтін яғын да берген, матурлығын да берген, бақытын да балалар шаттығын да берген, ақшасын да берген, байлығын да берген. Бар жер жүзінде сондай кісілер, ғұмыр бойы инвалидный коляскада отырып тұрған кісілер, бар жер жүзінде ғұмыр бойы пастельде қол астында кіші ашатып, кіші ішіртіп, кіші қарап яшеген кісілер бар. Бар суқарлар, ғұмыр бойы дүнияны көрмеген кісілер бар. Бар етейін ташлап қалдырған балалар. Шуан көреді әміне жүзінде қойын қазірді, келмесін бір кезге де. Бұл дүнияда бір тапқыр яшейміз, шушы ғұмырды де, шушы тұрмышта bir-birimizden hürmetler, bir-birimizге ihtiram berip, bir-birimizden yaratып yaşaygen nasip olsun. Eң yaratkan jırlarının ikincisi, bu da bize Turmuş kitabı. Kim kitabın okuvan, neler yaşayıp yürületir, kimlerdir orta bağlıvan, kimlerdir bilgen barında, maturun rahatligi, kaybırları anlamıyorlar, niye bir yaşayabilir, niye sin tırmış, niye sır, tügel varsına, teşebbih iki yaşami, şu an günler yarsıyla, bir sen birinde ömürler, mürletip yaşasınlar. Cihazı olsun hürbetim, biz olanlar desinler. Turmuşun işleri, ayrı hasret görmüşler, yaşasın güneydi. Bu dünyama varımızda, konaklarına kilgen, yıllık günlük şayarışı, alganın Kuday belgen. Niyesin durmuş, niyesin, Tigiz tügel varsına, teşebbih bir yaşayın, şuna günler yarsıyla, bir sen birinde ömürler, mürletip yaşasınlar. Cihazı olsun bütün, biz muğanlar desinler. Bilirdim barında, lakin bu yazılığın indi elilerinin karnında. Ömür kısa verilgendi, bir kaşan kaydırmalıyız, yakına
ardından kalbimde dostlardan ayrılmadız. Niye sindirmiş niyesi diz tüge varsına teşrik ike yaşayın şuna tüge yarısıyla bir sen bir de ömürde mürettep yaşasınlar. Yüzün bulsun gülümün Müslümanlar desinler. Yüzün bulsun gülümün Müslümanlar desinler. Yüzün bulsun gülümün Müslümanlar desinler. Endi sizni bütün Resey qari demek sizni yaratar Rinat abi. Jırığız bilen jırlattığız deyilgen mında şulay yok. Үлген абыйымның иң яраткан җыры иде. Сезнең иҗатны бик яратып тыңлыйбыз deyilgen матур җырлар, матур сүзләр юллыйлар. Шулай ук Ивановодан Рыбушкина авылмы шәһәрме район? Рыбушкина бу инде Нижегородский область, минем достар коминдан да. Яшел үзәннән Нурлатлардан сәлам юллыйлар. Bu adam elle bu diyen yok. Rinat Rahmatullim bugün Apas RDK accountunda Apas'ta turdan turu efirde. Apaslar kulakla şakırdılar, ben elekanist online çıktım. Dolayısıyla bizim küp müziğimdim. Kaçanlara ben de kasip bir imzayım. Bunda Apaslar'a rahmet beni şakırdılar. Online bütün işlerimi taşlap, benim anda dostlarım işlep kaldı, ben gittim diyeyimdim da. Endi Marat turunda jırыңны jırlağız el degan. Endi Maratlarga da bağışlangan jırlarınız var. Bu Lokomotiv komandasında Marat degan Tatar jigit o'ynaydigan shotlanib samolyot bilan. Lokomotiv komandasida. Shuna ko'ra bu Maratga bag'ishlangan qayg'uli jir endi u sag'ishli men ko'pdan jag'alagan jir edi. Men Nataliya degan mening do'stim bor. Shuna ko'ra endi Farid do'stim u menga aytib meni var. Etisenisi de var Samar'da yaşayayım. Şuna göre de bakalım olacağını bulmasın da sırası iki koyulacak olmaz da sınırap. Endi Rinat abi mene siz sahneden tıştagı näseler bilen şugullanasiz? Hobbiğiz нәрсе tagın? Hobbi. Bulay tigi asnalı hobbiler yok edi. Benim kurşumalayı var. Balıkka indi. Balıkka jirip alabız diye şulayanım bilen men kendisi bir rivayet doğru men nablюдательный. Bulay tigi hobbi yok. Televizyon karayım, müzik tanıyı şey şokullar. Yaratgan şığılığız muzika yazıdan tıştagı balık tuturga yaratasiz demekmi? Balık tutuşuna qaratlarga yaratam. To'g'ri, to'g'ri. Tatsunlar edi. Yaxshi o'yladim. Men durab o'ylaydim salqinda Volgaga shaqamutarga turnar keyin qotib tavlanmayman yoki men to'monmayman, merzlabmayman. Men tez qizam, tez suvlam. Shuna ko'ra men balık tutuşlarga qarab o'tiraman televizorda. O benim yaratgan jırşım Rinat Rahmatullim iselmisiz degan matır sizler kelip berişti. Men anlamadım. İselmisin deb aytasan dedim. Bit kulağız turunda bir şılalarmında bit köp yazılar kulağız normalleşemi? Kulağız normalleşemi? Kaldı indi kendim ya. Mesela aparat televizyon oynamakçılar iyi. Yani şöyle. Men ko'rasizlar, kalkirim du. Eli jari vraj bulmagan sizmi? Ну, мен aytdim, o ana ravoshi unutib qo'ydi. So'qon ko'rinmaydi. Sünmez ümitni jırlağız eli пожалуйста degan Surgut'tan sizga qo'ynar salamlar. Sünmez ümit. Yıllarım var, hiç tutup seni yanarken yeniden. Endi eliga jırni qo'yar oldimdan tag'i bir so'rov berib o'tasiz-ki, pensiyaga sahneden ketirga jiyinasizmi? Pensiya hali yaşısı var. Buna koronavirüs bilen pensiya hali 15 yıl var. 15 yılda kim izledi kim uşağının Tag'in endi viruslar chiqdi. da ellerin virusları var elimde. Bilmeyim. Pensiya turunda o'ylamayman. Bugünkisi kim bilan yashaysiz? Bugünkisi kim bilan yashayman bakamına. Normal mi? Allah'a şükür. Yalnız mı? Bir daha sonra var mı?
Исәнмесез Тукта яңгыр җырын Җырладым. җырлады Ринат абый инде. Таякырда булды, тормыш китабы да булды, все. Әйләндереп карасагыз, ишетерсез әлеге җырларны. Инде без кабаттан Ринат абыйның иң матур җырларына күчәбез. Sünmez, evet bu конечно ne? Bu yar Tülümümüzün avlar turunda, tuğan av turunda yazar, muhabbet turunda yazar, ben yazam indi, tiyeliler turunda, sabırsızlık, aygılı yıllar yazam. No, bu İzmir'in turunda. Ben tamam karanız artık, ben artık ne işlerim. Sünmez, ümit, niyet. Bir basınca hemen. Aslan. Yolu yandan atla param sinek kuzey Şırar bilden düğün deyip kuzer sinezri Karlar yağla yağmur yağla emin kaman baram Bu dünyada min var tek sine bit yaradan Kullarıma şeşek kırkır sinem yağlar ki gelir Yüzlerine üzülüp bir kararım diyenir Lakin benim ebetlerim kinet kinet yüzülür Kıyım buğremi aşında vermemli çıksın tümsüyle Kullarıma şeşek kırkır sinem yağlar ki gelir Yüzlerine üzülüp bir kararım diyenir Lakin benim ebetlerim kinet kinet yüzülür Kıyım buğremi aşında vermemli çıksın tümsüyle Hey! Kullar! Kurdum seni başka elen çiçekleşip barvanına Ama karap şarkımlarından şaklanıp yılmaylarına Benim yürek şu vakitte benim nişeye yarıldı Anladım ben şu şahında bizim yollar bir ayrıldı Kullarıma şeşek köküp senin yanlar ki geldi Üzerine üzülüp bir kararım diyeniydi Lakin benim ebetlerim kinet yüzüdür Kıyım buldu bir aşında vermemli çıksın tüzüdür Şu yolumdan kabat varam ümit hamanda ezermi Sulangan kızlar yine kabat sinezri Artık tadı yağmur yağmıyor emin haman varam Sındır sözünü sima eytem min seni yaradan Kullarıma şeşek köküp senin yanlar kilgeniydi Üzlerine üzülüp bir kararım diyeniydi Lakin benim ebetlerim kinet yüzüdür Kıyım buldu aşında vermemli çıksın tümsüyle Kullarıma şeşek köküp senin yanlar kilgeniydi Üzlerine üzülüp bir kararım diyeniydi Lakin benim ebetlerim kinet yüzüdür Kıyım buldu aşında vermemli çıksın tümsüyle Lakin benim ebetlerim kinet yüzüdür Kıyım buldu aşında vermemli çıksın tümsüyle Yo! Так приятно слушать, когда от души поет деген шундый шәбҗер кушылып бийселәр килеп китте диләр безнең аккаунтта. Ә сезнең аккаунтта без биебез дип, анда сезнекеләр бии. No, benimkiler değil, bunlar böyle değil. Инде әй матур җир күңелләрне күтәреп җибәрдегез. Рәхмәт бик зур дигән һәм шулай ук сездән чакыр гына мине җырын һәм НКгә багышланган җырыгызны сорап калалар сезнең аккаунтта. Инде тормыш девизыгыз нинди икән дигән сорау килеп иреште бирде. Нинди тормыш девизы белән яшисез бүгенге сәгатьтә? Benim de sözüm var. Kudayga, Enkeyge, hem de dostlarıma, doğalarıma rahmetle benim. Dağlar bulanlarına benim kılmışım, benim ömrüm var Allah'a şükür rahmet. Barınızға da rahmet dostlarım, doğanlarım. Инде җырның исемен әйтеп үтсәгезче, менә әле генә җырлаган җырыгызның исемен сырыгыз. Sünmez ümit,
sünmez, ümitlerimiz sünmesin idi. Şimdi bizning efirimiz ahırga yakınlaşkancha ko'proq sizden jırlar eshitib qolasimiz kelar. Şu sözde oylamaz indi bitiga Renat Rahmatullah indi qo'yib kelib bu Apazdon kulturusi tugul, Apazdon kulturusi remontda. Alar mana молодцы, Рустам молодец, Рамиля молодцы, shunday mana topganlar uголок. Tega koronavirus deb tarmaylar, молодцы, shunday onlayn konsertlar beradilar, intervyular artistlar bilan qizlar jigitlar yapmışlar ve просто super. Молодцы. Biz rahmat şulay birge işlerge nasip olsun. Endi sizga bek zo'r rahmat şulay bizni hurmat etib kelganingiz uchun. Oldagi jurga ko'chamiz. Mana endi bu jaram endi mening legendar jir Rustam Zakirovga rahmat. Rustam doğru mening biz birga o'qidik. Rustam bu jarni dunyoga chiqardi. Bu jarning da istoriyasi mana shu Enkey bilan mening endi baylangan. Enkey endi bular bütün emiler aytadi, balalar bütün şok bo'ladi, balalar bütün turli situatsiyalarda emilarni birishimiz, qayg'irtamiz. Mana shu vaqtda men o'tirib turaman sintezatorda, тоже ovulda. Bilmayman narsa bo'lganda, ey, qartaytdingiz endi siz meni deb, mana shulay deb bir so'zi yetdi. Men shu so'z qartaytdingiz degan so'zdan shu kelib turdi. Men ishdan aytsam da tishdan aytmadim endi u so'zni qartayman Enkey. Şuna göre de bu benim yüzümün Enkey'e bağışlap diye edesim gelen çünkü merhum ol yazılgan jırımıydı. Buraya gidip yazgan endi bağışlap diye edelim çünkü merhumlar gelene jırlar bağışlılar. Şuna göre barlık enilerge isenlik dili. Siz bulmasanız biz de olmasayız. Eniler bizim ayımız da, bizim tamamımız da, bizim atkan yıldızlarımız da, yaşımız da rahmet enilerge. Bağlar aytasım gele enilerini saklarız. Onlar bizim birgine. Onlarni qaytaytmaymiz. Bek zo'r rahmat. Hozirgi minutlarda bizni 400 ga yaqin kishi kuzatdi. Bizning bilan tur efirda o'tirganingiz uchun baringizga da rahmat. Zo'r rahmat. Barcha anilarga rahmat aytib, qaytayman. Şaşırırmadan ağardı dime Uyulaman gel Varlıklığında Balında üstten Şaşaklar gibi Yayıldı ben gel Sineni yanıma Enkey qartaymayı Sindi gözünü Yürek yılısı Üttüm ömürlerdi Bayrılmayı Gözlerim Gürlep yaşlısın Jırları Bizge jırladı Üstürdün bizini Süydüğün azladı Daralıştık biz Türlü yaklarına Biz varımızda Rahmetimiz iman Vartaymayı Enkey vartaymayı Sindi gözünü Yürek yılısı Üstümün erlerdi Bayrılmayı Gözlerim Gürlep yaşlısın
Menge ağlarını Ortaymasınlar Menge ağlar Emkeyler bizim Durmuşunum yani Ortaymalı Emkey ortaymalı Sin gibi bizim Yürek şılısın Üttüğünlerdi Vay vurmalı Rüzgarı Gönüller yaşısın Partaymalı Erkek partaymalı Sinni gözünü Yürek şılısın Üttüğünlerdi Vay vurmalı Rüzgarı Gönüller yaşısın Rüzgarı Gönüller yaşısın Partaymalı Erkek partaymalı Siz әлеге жырыгыз белән барысын да елаттыгыз. Бик матур кичә булды, рәхмәт диye. Әни юк шул, яшь ага күздән Ринат диеп. Шушындай юллар. Әнине менә китереп кенә утыртасыды. Бөтен әйбер бар, бөтен әйбер җиткән. Тик әниләр юк. Әниләр белән әтиләр генә кайтарып булмый. Дуслар, исән җагында аларның кадерләрен белегез. Сак булыгыз. Югалткач бик авыр, югалткан кеше генә аңлый әнине ничек югалтуы авыр, әтине ничек югалтуы авыр. Бик авыр әйбер. Шуның өчен һәр вакытта да исән чакта кадерләрен белеп калырга насыйп булсын. Инде хөрмәтле дуслар, хөрмәтле Ринат абый, 1 сәгать вакыт узганы сизелмәде сезнең белән. Инде күтәренке рух белән, күтәренке күңелле җырлар белән битерәсебез кирәк эфирыбызны. Безнең турыдан-туры эфир. Әйдәгез бергә дип атала, шулай булгач, әйдәгез бергә дуслар. Матур итеп Ринат абыйның җырларына кушылып, биеп эфирыбызны тәмамлыйбыз. Бергә булып яшәргә язсын. Дуслар, һәрберегезгә телисем килә, бәхетле тормыш, озын гомер, бер-берегезне саклагыз, якыннарыгызны кадерләгез, туганнарны хөрмәтләгез, дусларны онытмагыз. Бер тапкыр гына яшибез шушы тормышта. Авырлыкларны бергә җиңәргә насыйп булсын. Шушы тормышны исән, имин яшәргә һәрберегезгә насыйп булсын. Инде дәзим кирәк, коронавирус дибез, самоизоляция дибез. Инде әдәм баласы бөтен әйбергә түзә инде ул. Түзәбез дә, Алла кушса, алдагы көннәребез якты булсын, тыныч булсын, матур булсын. Бер-берегезне яратышып яшәргә насыйп булсын. Амин. Инде безнең Луиза Рафхатовна аерым җырыгыз өчен килгәнегез өчен рәхмәтләр юллаган сезгә. Үзегезгә рәхмәт, безне шулай туры эфирдә караганыгыз өчен. Тагын бер кат безнең инде подписчикларга рәхмәт әйтәм. Мин уйлыйм инде бу җырны сезнең барыгызга таныш, барыгызга бу җырны хөрмәтләп, яратып тыңлыйсыздар. Рәхмәт әйтеп сезнең белән саубуллашып, киләсе эфирларда күрешеп калабыз дип өметләнеп, чакырына мине дигән җырымны бүләк итәм. Рәхмәт сезгә, дуслар. Мин сезне яратам. Исән сау булыйк, алдагы көннәрдә дә шулай очрашырга насыйп булыйк. Әйдәгез бергә. Kilyen yaşlım yazıp Günlerinde minem kama Simalıma varmazım Darmaşı ve sikeltene Sanalları gümanım Sinir dişleme hazredim
güç veremim aşarım. Şakırlar haline şıran zuyular var. Sima bulan hislerini salam şu şaşırlarına, salam şu şaşırlarına. Şakırlar haline şıran zuyular var. Sima bulan hislerini salam şu şaşırlarına, salam şu şaşırlarına. Safsi bilen mini Adanır vakit damı Sinsikle barışanda Mimari girer kalır Yaşı gelisi bilen Güzelim kadrimli Her anında bizne diyen Gütsün vakitsiz gelir Şakırlar haline şılan zuyular var. Sima bulan hislerini salam şu şaşırlarına, salam şu şaşırlarına. Kızlar, bir yer oluruz. Suşa turmuşta, yani, rahat